بله تماشاوانین هجازه دکرنا بهای درمانان لترکیه و باکوره کردستانی لگل ویژیم اگر آمد رسیا پیدا کرنا درمانان دکتر وداد بلود سکرتری گشتی یکی تیاب زشکین ترکیهش انقره میوانه منه سلاف بوده برز بلود دست پیکی ده وی مثلا بها کرنا درمانان بگومان دخوازم بپرسم گلو کارگریاوی لولاتیان تایبەت جی لێ نەخۆشان چ دەبێ یعنی وەکە یەکیتیاب دژشکین ترکون چاوا دەنرخینن بێ یەک Tabii çok teşekkürler ediyorum. Spas dikim ji bo Kurdistan bisyar û ji bo hemû temaşevanên Kurdistanê spas û rêz wiha bêjim niha ji bo dermanan nirxên nû tê danîn ev yek jî mehên 12 û yekê hinek nirxên nû diyarkirin gotin ku 11 euroye lê niha bi biryarname serokkomarî 30.5 hatiye zêdekirin ku ev jî wek 14.5 euro hatiye diyarkirin Eva niha di navbera kompaniyên derve û Tirkiyeyê de pirsgirêkên ciddî derdixe tê wate ku kompaniyên biyanî xwe ji Tirkiye vekşin ji ber ku ev nirx kêm tê dîtin. Pirsgirêkekî din jî heye ber bi dawiya salê ve kêmhênana bütçeyê her diçe zêde dibe û dibe eger heye ku hatta hezaran derman em nikaribin peyda bikin li dermanxaneyên yan jî kogehan de nemînin ev jî di sektora tenduristiyê bandoriyekî neyînî bikin. Dema enflasyon zêde dibe hejarî jî zêde dibe û ev jî karîgeriya xwe li ser tenduristiya mirovan dike wê demê jî mirov nikarin baş kar bikin û beşdarî jiyana civakê bikin. Li Tirkiye mixabin kerta tenduristiyê niha bütçeyekî yedek tê çêkirin niha ji mehên îlonê ve nikarin pirsgirêka dermanxaneyên jî çareserî bikin. Divê ev nirxê sabît were rakirin û ev jî girêdayê wê ye ku divê êdî Tirkiye ji derve li benda dermanê nemîne li hundir bikaribe berhem bîne divê teknolojiya vê pêş bixe karsazên vê derkevin. Niha Tirkiye sadî 85 girêdayî derve ye û ev jî dike bandorekî mezin li ser Tirkiye dike. Em dikarin vê bêjin. Birêz Bulut niha te bi xwe jî diyar kir ku ji xwe hejmarek zêde ya dermanan ku li dermanxaneyan nebûn li eczaneyan nebûn niha ev buhakirin jî gelû bertekên xelkê çawane reaksiyonê xelkê çawane reaksiyona we çawaye ev pir çawa dikare bikeve ya çareseriyê de veke yekî tiyab dijîşkên Tirk pêşniyara we çi ye ji bo çareseriyê? Şimdi Türkiye'de cepten çıkan tabii söylerim. Türkiye'de cepten çıkan sağlık li Tirkiye xercên tenduristiyê hene lê mixabin li Tirkiye di heman demê de dermanxane bûne wek saziyên ewlekariya civakî. Niha dema mirov diçin dermanxaneyê eva li ser wan bacekî nû tîne. Her wiha prîmên sigortayê hene li gor çerçeveya dewletekî hukûqê û civakî divê hemû tişt bê beramber werin girtin. Lê mixabin li Tirkiye ev cibîcû nebûye. Eva
اوا تواته کو د خرجن مصرف مجبو درمانان زیاده بن دما مروف نکارین خو بگینن درمانان لدرمان خانه جنجی و دمه د زیاده تر خرجان بکن و خو بگینن وان درمانم لگور نها 3000 دلار زیاده تر لجیب هر کسی کی جبو درمانان درکتیم اوا باجانجی زیده که هر ولایتی که ترکیه لبریکا وی خرج نزدیکی 6000 دنجی دیج بریکه وان سالانه درکه و اویجی دبی به صدم هجاریه که زیده تر نگیشتنا پیدوین تندرستی و امید دمه که کرد وان زحمتیان همی ببینن اوه تایبت باندوره که مزن لسر هجاران بکه و نکار من خواه بگینم پیدوین تندرستی و به صدم مرنان تایبت کسی کو دوار آبوری ده ضعیفن و هر وها که نها ده گرچی که ده گلک درمان ناین پیدا کرن هر وها جبو شرپنجه جی لتر که دوی که مزن با تکنولوژیا درمان هیا نال ترکیه 185 درمان خواهش در و دیگره و بوی هجاری بوی داکتنا نرخ لیره ترکیه ددم پیش داجی ام نکارن چاره ببینن و تی چاوره کرن چالاکی جی لهمبر وان زیده کرنن دست ببکن سپاس بوده دکتر وداد بلوچ انقره لگلم